Balemi mwanyala lundi bamasaba nadala abatya ku YouTube channel yefe ino ya Muhoza Files kwa subscribinga ate kwamala kwamina kukhade khakhola kharingilingili ari ngana balebe nirebe shirebo shino iliwo kumusango kwengolele nuturi kuli kumusango ta iliyo kumwenya ko hawuha kwese mbari siringitse bubwanga litsimbi balebe nekhendebe kamazima kamini siringitse sikawuhaye mbahari se bubwanga litsimbi aringa wangaye kumutwalo arunyawa rusachi mitwalo wawuka balebe ngara kushitegere kuri runa hulwesha lelo bendi kuchenda nangala singiri kumeka mu bitano aitsara yandiye na chendele tsara yandiye nachesemulire munda muhubatsa balebe nabukula singiri 10 runo natsa nakula busima ni supu bamba busima ni supu ari namala nabukula bitano nanywa ho kametsi bali bingana mubore kamazima kameni siringitse bwanga litsimbi erega kase wo rukumbona na rukwireba mu siringitse bwanga litsimbi hawuha ndihukana hutiana naye kushuse kumwenyako siringitse bwanga litsimbi ngoli hodi tsitsendi musawo nengo liho ni siringi musawo tabali betsala yakuliye watu lisingi lukumu bitano uhubalabala mu mulimo busimani supu bale besiringi tsetse batsimbita elenga nengubolele ndi siringi tsonza ngaye natsilya era nalindile mbuke kubona ari hawuha webonabona ni kumwenya ko nesenga nangaye siringi nzili era nalindile huuka mwanyana nabi bali ku Muhoza Files kubanga mukubona era muyongerera abweneyo mukone bula ili ni shoshota